Өзбекстандық шейх Самарқандидің сабақтарын оқса болобу? Бири болот дейт, бири болбойт дейт. Сиз эмне дейсиз устаз? Мен билбейт экенмин, уккан эмесмин. Көргөн эмесмин. Bir kişiге өзі мындай баа берердечи, мындайда биз акыркы учурда ушундай болуп калганбыз да. Билип билбей эле баа бере беребиз да. Бул илимге эле эмес, бардык нерсеге сиз бирөөнү тааныбайсызбы, ага баа бербеңиз. Hazret Umar radıyallahu anh'ın doğrunda sizlerge bir misal, öte жақсы misal. Biz birioni maqtaганга дагы тааныбасак деле мактай беребиz, тааныбасак деле жамандай беребиз да. Ушуга өтүп алганбыз. Ел бар жамандаса кошулуп мен деле жамандай берем да. Ел мактаса мен деле кошо мактай берем. Көрдүңбү, жолуктуңбу, сүйлөштүңбү, кудаңбы, кошунаңбы? Жок, тааныбайм. Кантип сиз мактайсыз, кантип сиз жамандайсыз? Акыңыз жокпу? Анын 3 жолу бар. Hazret Umar radıyallahu anh'ın doğrunda bir kişinin işi olup kalıp sana bir güve vere turgan bir kişini alıp geldi de. Allah aytat makul bir onu alıp geldi. Anan andan soraydı. Buga жақшылыққа güvelik verdi da. Sen bunun koşnasısın mı deydi. O bir жылдап жашаган, girip çıkkanın daima görüp turgan bilet. Koşnası mı? Yok deydi. Koşnası emesmi deydi. Çoğu çıkansыңар deydi ikincisi. Çoğu saparga çıkansız mı deydi. Adam saparda bunu aytalat, bunu aytalat da. 40 gün davatқа çıkıp gelsen точно aytarsın. Bu kim eken точно aytarsın bunu. Aylanan bir ikinci yolga çıkışım olsun dedi. Жол болса, ой айлана не bunday adam көргөн эмесмин dedi. Putun öpse болот дейт dedi. O saparga çıkkandan keyin bilesin аны. Saparga çıkkandan жоқ dedi saparga çıkkan. Üçüncüsü sıraydı, üçüncüsü. Акча бердиңби dedi. Аласа берсе кылбек. Жоқ dedi. Акча берсең точно билесиң азыр. Бул азыр сапардан да күчтүү билесиң. Жөн кичине берип көргөн аз гана. Эде бирөөнү билгиң келсе, точно билгиң келсе, ички дүйнөсүн, сырткы дүйнөсүн бир аз акча берип көр. Бирок бар болгонун берип алба. Жок, андай деле мамиле кылган эмесмин dedi. Анан айтты, мындай dedi. Сен буну мечитте намаз окуп атканын көрсөң керек да dedi. Рүкү, сажда, кыраат, Куран окуп аткан. Ооба dedi. Sen bunu эчтекесин билбейт экенсиң, бар бер dedi. Мечитте ол намаз окуганын, рүкү, сажда кылганын көрүп алып эле мен буну билем дегениң болбойт dedi. Көрбөйсүзбү достор? Ана буга айтты, сени тааныбайт экен, сен өзүңдү тааный турган кишини алып кел мага dedi. Чогуу жашаган, чогуу сапар тарткан, чогуу иштеген, ошону алып кел, анан сени сурайлайм кандай экенсиң. Демек турганда бул жерден биз баарыбызга бир чоң сабак, билип билбей баа бере бербейли да, жакшы жаманды.